NSS e kopana jwang le hore ke tswa fa bana di-uniform le dieta? Okay, mme ke a kgola jwalo ka ha ke boletse ha se ntse o hloka ho tla go utlwa fela hore mabana ke ntho ka re ka bona nyetala ha dikolong tse nka po nyetala sekolong seo fela ha ba nyetala sekolong seo fela thasa le ne le efeng. Ke a utlwisisa dipotso tsa hao. Ne ke batla ho utlwa hore na NSS mosebetsi wa yona ha e le ho tsebong ya ka e le ho nkgella mmuso a ke re NSS ke le dintho tse amang setjhaba tsa go ba ka kakaretso ntse re tshaba tsela eo. O sebeditse NSS ne mme? Ke le mo fetileng ka December. Le mo fetileng ka December ne le ha o qala ho sebetsa NSS? Ho la ka ha hirwa? So ke batla ho utlwa hore na NSS e se e shebana le maeza ya ha a lo fa bana ba hlokang dieta, a lo fa bana ba hlokang di-pads ko re ntho engwe le engwe ha bana ba hloka ba thusa NSS e re le mpotse. Mo ke kgola ke taba ya ka bana ha se ke bona tshebetso e ntle mohlomong ya go ka ya ba o batla ho tsebang haholo mme ka taba tse ke tswa di etsa maobane sekolong ntho o batla ho tseba keng ka kotlo ke ha ke hlokometse wa hape mokgetha I mean o mothaletsi ya ka gola hona le tsena le ba la motho ke bona ke ka ha se ntse itse ka gola ne ke ya ka bua tse ding tsa dintlha rona ebe ke ntse ka ba di etsahala mo mothong hape ka potse ka tsela mo teng na tsela ka mbong o itse o hlokometse hore ke eng ya mokgotlong? ke bone ka ha se botse ke tla bo kgothaletsi wa dikgetsing tsa bona jwale. O hlokometse ha ke etsa jwang mme wa ka? Ke a fela ke bone ditabeng tse ngata le ka ha se ka o tla bona jwale. O qala ho bona ke sebetsa jwalo ka o so njwetsitse hore o qala ho bona ke sebetsa ke thusa batho mokgotlong hona tje? Mme ha ke qale jwale ya hore ke tlo iketela ho ba mokgothaletsuwa o eng ka kae? Ke go re re le maganga mo tse ba di tsamaya ke ne ke fata sa taba tse ka tsena hape rona. Jwale o ntlela o tlo mpotsa o bona nako ke mang? Ke nako mang? Ke ka mora 8 tse nna ke sebetse ntse ke robetse. So ha o ntetsetsa ka nako no butle ho tatela tshwarelong o tlo ikope o hlaketswe. Ha o ntetsetsa ka nako o tlo njwetsa hore o bone dintho marangrang ka nnete motho wa boemo ba ka o tlo mo letsetsa ka dintho tsa marangrang motho wa boemo ba hao le NSS. Ke maitse o tlo mpotsa ditaba tse ke go ba ke ke ra ka ka bana khale le ba bang ba mtswalle ya ka ha dia ka mona ke ha se tswa mo ka tsena na ko na eno ke ne ke re na ha wa rabe potso ya ka jwale wena o njwetsa hore o kile ka kopana le nna kgale potso ya ka e re ho wena ke mang a itseng o tlo mpotsa ditaba tse? Ke go ka ha ke mo se se ka se ba le ditaba tse amang setjhaba le batho ba bang tsa fela ne ke tsha ha se ke na la access mo ka mong ka botsa over ho dumelle okay ke kopa ho ruta ntho e le nngwe ha ke jwalo ka ke se ko hlaloseditse hore ke tseba mosebetsi wa NSS hantle na ke eng ko re ko tseba jwalo ka ke lo wa thapo ra utlwana ho fihlela o nkgodisa hore na hobaneng o batla ho tseba hore na hobaneng ke isitse dintho sekolong ke lo fa bana ba hlokang ke tla nne ke tswele pele kore le ba ho fihlela o nkgodisa hore na hobane o batla ho phenyana le taba tsa mosebetsi wa ka ke bile ke ithutile hore ba bang ba lona ntse utlwana ke jwale ha ke sena wena wela karolong e feng ba bang ba lona le batho ba ka sebediswang o dumellana le nna
nna nka dumellana le yena hobane tjhe kannete ha re tshwane. O dumellana le nna hore ba bang ba lona le a sebediswa? Mme go ka etsahala ka nnete le ha ke se sure gore ke ntho e etsahalang fela ke ntho e ka etsang ba ngata batho ba ka bang le ditshenyo tse ka etsang. Jwale a ko nkgodisa hore na lebaka le hlileng e leng la bohlokwa le batlang hore o le NSFAS o ntetsetsa o tlo mpotsa hore na hobaneng ke ile ka mono ntse ke tla tswela pele why tjena a ko nkgodise ka mabaka a hlakileng tle ke tsebe hore ko wa rabela. Mme ke kopa hore ke ya ha ka lefela ha ba mmontshe. O sitwa ho nkgodisa hobane le nna ke na le thahasello tabeng tsena tsa ba o di isa kae ha qeta ho araba ha re utlwane o di isa kae ha qeta ho araba o tlo etsang ka tsona? Ha o lebo o ntetse ditso ntso sa haka nna le wena re tlo bua founung mona o nkarabe ha o tlo go fela ha se ko botsa dipotso a nna ke a leboa no ha o tlo etsa jwalo o ntsusitse ka mona ke robetse ha o tlo ntho tsena ha o qeta ho mpotsa dipotso tsena tsa mosebetsi wa ka o di isa kae o tlo etsang ka tsona taba tse tse o mpotsang tsona? ke a go ha ke bone le taba e ntle ne ke a gola ne le taba fela ga bana ha e se nka ripotela beng ba ka taba ena ga bana se o ripotela beng ba ha qeta beng ba ha o qeta ba ripotela be ho etsahala jwang o tse o bua le motho a kelellwe mohlomong se batlang ka eba rona ho tswa mo nna re ka e sebetsa jwang le sebetsa ho eng e le hore o batlela beng ba information rona ke taba e ka bang e jwang ka gola e molemo wa setšhaba kampong e se molemo wa setšhaba mme wa ka wa le NSFAS tsetsa hore o mpotsa ditaba tse o tseo ya ho beng ba hao le tsebo shebana e molemong wa setjhaba ho fa batho ba hlokang e hloka beng ba hao baokamedi ba hao ba NSFAS o mo tla ka go ditsa ka ne go ditsa ga e se e ka ba ntho e hantle sebakeng sa community ka e le go sontso o sontso ntho e ntjetsang yona o sontso o mpolella hore beng ba hao ba ka moraka o bua le motho re ko jwetse o re ha o qeta ho mpotsa ditaba tse o di isa ho beng ba hao ba NSFAS ha ke go sebetsa NSFAS ha o qeta ho mpotsa ditaba tse o di isa ho beng ba hao mme le tsebe ho sheba hore na di bohlokwa molemong wa setjhaba ka ke hlalositse nna ke itse nna ke bona le ntse ke a kgolwa ntona e re ko jwetse mme wa ka o tsebe o bua le motho a nang le boko ntona e sentse nthuta ntho nngwe ene ntho ke tlo o jwetsa because ke a gola taba ya ho fa bana ba hlokang ha ke utlwe rona e lo sekasekwa ke beng ba hao NSFAS jwang in fact ha go tlo sekasekwa e ka ba mohlomong e ka ba taba e ka nkuang le taba ya bohlokwa mohlomong ga go tlhoetsa ha mohlomong e ka etsa dikolong tse ding tse fapaneng ka ntle le kgothaletsa mang hore a etse dikolong tse ka ntle nna le nkgothaletsa gore ke etse kolong tse ka ntle nne ke kopa tshwarelo ka thusa ka nna batho ke utlwa le ngata menwana ya maoto utlwa le ngata monwana ya maoto kore haeba maobane fela ha ke fa bana ba hlokang dintho tsatsing lena o senyane se sentetsetsa e batla ho mpotsa dipotso ke utlwa kare e feta mona mo ho e behang teng o gongwe ke mang ke kopa tshwarelo nna ka nnete ha se la hampe ne ke sa ha ke qeta ho araba ke wena tshulong ke a gola ha ke kopa o hlalosa mme maesa o tla hlalosa ho seng jwale ke kwa le fono ya ka nna le wena ha re arabane ha ke tlo mamela fonong ya ka mona o ntsusitse nna le wena re mamelane ha ke tlo mamela wena fela o itse ho nna ha o ke qeta ho araba o isa ditaba ho beng ba hao a ke go tshule jwalo nna ke tshule ba ditaba tsa ho thusa batho ba hlokang o mametse mme wa ka ke mametse mme di sekasekwa ke beng ba hao
kapo di shejwa ke bona kapo di qokuwa ke bona ha nna di a bilwa ga mohodi ke di entse hobaneng ke a gola mosebetsing wa ka mme ha ke qeta go fumana taba e baneng ke report-a mosebetsing ke tokelo tsa ha se report-e hore na mohlomonna tabeng tse ke fumane eng ka report-a eng ka etsa eng. So it doesn't mean ha ka gobana ha se ba lo isika wa tseba ke mpa fela ke sa batle dintho tse tlontena mo ha ka mo ke dutseng teng ho na le dintho tse ngata mpe tse ne ka o botsa tsona hore na tsona le qetile neng ho di nkgella tse ngata haholo tse nka o botsang tsona hore na tsona le qetile neng ho di fofonela na se le fofonetse 1 le 2 le 3 le 4 ke ntho tse nka o botsang tsona ke mpa ke sa batle ho ya mono ke utlwa le fofonela dintho tse senang thuso tse nang le thuso le a di tloela so ka nnete ho fihlela o nkgodisa hore na lebaka le etsang hore ha ke tswa fe wa ka ba ditaba nna nka o araba fela go nkgodisa hore na NSS le batla ke arabe dipotso tse tsa lona hobaneng thasello ya lona e hokae ke a kgola ko hona nna lona re tla bua so ha o so ikemiseditse ho ntsetsa hore na thasello ya lona e hokae ya ho fofonela maesa halo fa batho dintho hore na o tla nna etse o tla etsang why eng thotse ka ofela ha tsona ke a gola iventeng le ngwe mme maesa e tsalang ka kana ka monana re shebana le yona ha se re ke ena ha o fela mme wa ka it doesn't mean gore ha se mo go na le interest e itseng e fapane empa kwa nang jwetse go ba bang ba lona ba sebedisa ntshomole ke a gola ke itse wena ke itse ba bang ba rona yeso ka etsahala mo ba sebedisa because batho ke batho ba ka ba le weakness ke a gola ke ya ga bese jalo and ke a gola ke se mosala ha ba nne mo mo clinic mo go ta bo fona ka ditshebetso tse itseng tse ke re tla bona go na le gola koko ya batho ba bokane mo ke mosebetsi ya ka ha se bone gona monna go tla go fona ka ntho no go baneng go no thasello ya go fona ka theta ka motho no mo mo monna ke se ha se go bana ha se ya tsa ho ena ha ba nne go bana e le ntho e fapaneng ka go enang le taba e fapaneng ho tse di ka o fela ha tsona nna wa ka ke ka nna ba ke ha o sheba wena hona jwale o bona ka re thasello ya ka ya ho fa bana dieta le di-sanitary pads e ho kae ha o sheba o ko nka ke kopa ho ya ga banne hangata ke bone batho ba tse ba fanda kapo ba donate taba ka motho o jalo ha se ba ka le go ha se mo bana ha ba nne mo because mo bana ba ntse bana ba vulnerable ba senang letho and motho a jalo ka nnete re nka e le tlotla e kgolo le mo mongwe tsa ba fane ka thipa motho because e tlotla e thusa welfare ya ngwana le ditjheto ba ngwana le mo mo ha ba nna sena letho ntho tse kang bo dijo ha ba no fana ka dijo sanitary pads like jelo ka ha o le ntse nna wa ka bana ba bang ba banana ha bana mokgwa ha se ba ka reka di-sanitary pads ba na tšhelete ka motho jalo mme it doesn't mean go bana ha se mo mongwe ke tla re batlisisa ho wena hobane e le wena kampong hobane e se wena it is just that we appreciate ke le setšhaba kapo nna ke sebetsa le mosebetsi wa mofuta ono mo bana ha se then ba ka nne ke na o entse 1 2 3 4 5 nna ke tla ka ha se ke taba ena ba entle e tla e thusang bana ba mo mo le ba bana ha se ba ne le ntse ke ba mo mo di ba dua mathaisa sekolo mo bana ha ba kgone go performa hantle di go ya ntse ka mofuta ono jalo nna ha sa entse ke nana e ntse tswala monna bana ba mo ke na mo ba sa go mo ba performa hantle because ka o fela mona teng a bona mona a bo bona ka o fela ha re tshwana ha re le kare and o go mona bana ba bang ba performa hantle performance ya bona ha e di sekolo di tse ka ntse ba bang ba tletse ba kene di tse ka ba kenyang ditlong tsa molao ntse tse kang bo nomoro ba bang ba tletse le mashodu monga ha ke mang ke Mbebe Memang Mbebe e leng hore o ntetseditse tjena Mbebe a tseba ke a gola ne ke se mo ripotele ka nne ke tla mo ripotela ke tla mo sebetsa ba kwana ka mo sebetsa ke la ke ne tsa appointment e mo nne so ba tla ke tla mo sebetsa ke ile ke hate hore dipotso tse tsa tso mpotsa tsona ka taba tse tsa go fa bana ba hloka ke tlo dumellana hore ke tlo di araba ha utlwe fela le nna o tlo nkaraba ho tsena tse ke reng na
se le di fofonetse ho le ho kae hoba ke na le tsona ya nna ke o tlo tlo nkaraba hore e itseng le itseng se le le ha kae ka ho e fofonela e itseng le itseng le ha kae ka ho e fofonela tseo e leng tseo nna ke utlwisisang hore ke tsona tsa bohlokwa ho feta hore ebe le tlo mpotsa ditaba tsa ha ke file bana ba hlokang dieta ya ke robetse hona tje mme ke kopa hore ke re wena ne maisaya ntho engwe le engwe event e nngwe le engwe e tsalang ka naha ka mona e ka ba taba e amanang le tlolo ya molao e ka ba taba e general event e ka bang molemo setjhabeng ke taba tse re sebetsang le tsona kaofela ha se re tshwana taba tsa ditlolo tsa molao fela sebetsa ho etsa jwang ka ye ya ka a konphitise mo jwalo ka ha ke e hlalositse nna go bana ha e fedi o tlo fumana malapeng a mang ke malapa a batlalatang a le bane o tata ho nkaraba o sa utlwa potso ya ka jwale ke bona tla re qetisa nako e telele fonong mona potso ya ka ke se ke tswa fa bana dieta ba hlokang ke se ke tswa fana ka di-sanitary pads taba e tlo thusa nna le lona jwang e tlo thusa nna le lona le NSS jwang ka gone ka hlakoreng le ka re se nka kgona go ya gala ka teng le go thusa go mohlomong ha ba nne ke taba e senyetsa ke sekolong seo se le seng mohlomong na ha ba o ka ba le thabo mohlomong re ka go thalletsa mohlomong wa because rona ha re qobelle we just advise go mohlomong go ka ba le donation ya mofuta holo hape e ka etsalang dibakeng tse ding kapo dikolong tse ding gore mohlomong bana ba mofuta holo ba ka kgahlanyetswa hore le lona le NSS le ka kenya letsoho haeba ntho ena e ntle ke utlwisisa gore bona ba hao jwalo ka o lo ba repotela a ko hlo ba etse hore mo thuseng ya kenyang letsoho a tsebe ho ya pele kapo no re haeba ke donatetswe ke boma mohlomong haeba neng hona le di-organization tse ding tse itseng re ka kgothaletsa organization kapo non-governmental organization tse ding kapo mohlomong nna ke ditsebekiditse hae lona le NSS ka ha le bona hore bohlokwa bo teng so tholeng matjato he le ya hona mono di-organization tseno ba mphe di-donation ke tsebe ho thusa batho nna ke a utlwisisa ke utlwa hantle jwalo ka itse ditaba tseo di sa beng ba hao le tsena tsa kaono di sa beng ba hao ha le mona ba bona bohlokwa ba taba ba bile ba ka kgothaletsa fela hore huwe dikolong tse ding ka nnete ha ba se ba thusane he ba bona na ba nthusa jwang ke tsebo ya dikolong tse ding empa ditaba tsa hao ke tla di araba motshehare jwalo ka ke tsona tjena ntse ke robetse ka bo 12 ntetsetse ko arabe le wena o tla itukiseditse ho tla tla nkaraba ho tsena tse ke tlo go botsa tsona hore ha se le ka ntle ha ke fa bana dieta ke fa bana di ba hlokang ebe tse le ha kae ka tsona se o tlo nkaraba hoba ke tlo o botsa le ka hore ha se ke tsa ga mo ke tla kgona go araba e se mo tla kgona o tlo nkaraba ke a leboha